来关心罗西亚甲乌克兰的战争。乌克兰顶礼拜攻击罗西亚的边境，所以罗西亚是展开大规模的轰炸来报复。乌克兰的首都基辅，佮有东北部的哈尔科夫，已经有上百人死亡，有真侪电力设施害去，尚无25万人无电通用。北约组织嘛宣布讲，要帮助民邦买1000粒爱国者飞弹，互因会当保护家己。空袭警报一日弹，无久就看到爆炸火光甲烟雾。乌克兰两座大城，首都基辅甲东北部的城市哈尔科夫，彻底搁再互俄军大规模来攻击。2024年一开始，乌克兰人民就伫惊吓中来度过。А потом, как оно упало, сильно бахнуло, и начали лететь стекла, окна в квартире. Боженька, это какое страхите страшно. Подумайте, только за что? 这是俄军对顶礼拜五开始连续第3天对乌克兰发动大规模空袭，敢若彻底一天的轰炸就造成2大城至少5个人死亡，100多人受伤。基辅部分的电力设施被炸歹去，25万人在3度的低温中无电通用，寒到要死。І лише за кілька днів цих останніх днів від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та більше 200 шахедів. 乌克兰总统泽伦斯基甲军方指出，俄军甚至发射10粒音速的飞弹匕首，不过拢予美国爱国者飞弹炸落来。英国媒体无多证实乌克兰的讲法。俄罗斯是讲连续轰炸受到保护。乌克兰顶礼拜六攻击俄国边境的城市贝尔格罗德，造成25人死亡。Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Это безусловно. Не одно такое преступление, а это безусловное преступление против гражданского населения безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может. 普京也讲，俄国将压战略主动权，也希望尽快结束这场拖延将近2年的冲突。不过，军队是按照俄国条件才可能落幕。俄军动作真接，邻国波兰也唔敢放松。波兰军方顶礼拜指控，俄军一粒飞弹飞入波兰的领空，测试俄国再发动攻势时，波兰已经派出4架 F-16战斗机，严防俄军飞弹侵入领空。公视新闻，徐婉玲编译。